Kukhuluma kwami nawe ngabe kunjani? Kuyathandzeka ezulwini, kuyamukeleka yini? Nkulunkulu womusa, Nkulunkulu welithando, ngiyatithoba futhi nanamhla ngiyehla ngithi Nkulunkulu muhle ngaso sonke isikhathi. Ngiyohlale ngiliphakamisa ligama lakhe, ngiyohlale ngitithoba phambi kwakhe, ngiyohlala ngitehlise njalo. Angeke nalinye ilanga ngitibone ngingcono. Yini lengingatibona ngingcono ngayo? Ngobe ngifana nalo mnyema-ke ukuthi ngiyashumayela nyalo, ukuthi ngikhuluma ngelivi laNkulunkulu nyalo, akusho ukuthi ngingcono kunalabanye abantu baNkulunkulu. Kusho lokho-ke ukuthi sonke sibantu baNkulunkulu siyalingana. Mara kunento lengifuna kuyisho ukuthi sisasemhlabeni, sisaphila, singemaKrestu, sibantwana baNkulunkulu. Sisho njalo sithi siphendukile, sisinzisiwe, konke kuhamba kahle. Mara kunento lengifuna kuqwayisa ngayo ukuthi ngabe wena nami emagama lasiwakhiphako emlonyeni wethu ayavumeleka yini ebusweni baNkulunkulu? Akahle yini? Akasendi sitholakale sibantu nje labanganamsebenzi, sibantu nje labo banganavelu. Uke wayibona into nje lenganavelu uhleli kuNkulunkulu wonke malanga, babona abantu uyathandaza, bakubona kunetinkinga ngala uyagijima uyosita, kodwa wena luqobo lwakho uyakhona yini kwenta kahle phambi kobuso baNkulunkulu? Ngoba indzaba lenkulu akunanceku, akunamzalwane, akunabantwana, akunamuntu lomusha, akunalo-rich, wonke umuntu kukhuluma kwakhe kufanele kube kahle. Kunebantu labangakholwa kodwa uthola ukuthi lo muntu utithobile, ukhuluma kahle, tonke tinto takhe utenta kahle, utikhandze wena ungumzalwane ungcono kunemuntu lokahlele ekhaya lakhe angaya esontweni. Lomunye awadi nokuthi uhlaliswe nguwe ngoba awukhulumi kahle. Konke lolo kuphuma la ngekhathi kuwe kuyalimata, lolo kuphuma la ngekhathi kuwe kuyiphoyizeni, kungathelwa phansi, kungabulala netshani. Uma bangathi khafuna nje uthi khafuna amagama akho, bayowathela etshanini noma bawanike inja inathi, ingafa. Ngoba wena ungumzalwane longakatihleli, ungumzalwane lokasengasinziswa. Noma ngabe sewusinzisiwe, qaphela endleleni ukuthi uhamba njani. Qaphela, kuningi lokubonakalako kithi bantwana baNkulunkulu, especially umuntu nasekakwatile ukukhuluma sinoma. Kufanele siqaphele, siqaphelisise, especially kuleti khathi tekugcina ukuthi yini lesiyikhulumako, yini lesiyendako, sihamba njani phambi kwebantu. Ngoba kungenteka njengoba ngisho ukuthi namhla kunemuntu waNkulunkulu lohlele ekhaya, uhlaliswe yingceku lele emaphambili ishumayela wonke malanga, mara uhleli. Kunemzalwane lekahlalise umuntu waNkulunkulu ngekungayenti kahle, uhleli umuntu ekhaya namhla akaye enkonzweni ngendzaba yakho noma akamkhonto. Ubona ukuthi lento kusho ukuthi ayisebenti, useless. Yentiwa ngubani? Ngithi leli vangeli lifanele lentiwe ngithi ukuthi libonakale liphila njengoba Jesu walishiya etandleni tethu. Walenda laphila phela, akazange alende libe useless ngendlela bekade ithobe ngakhona. Uva abantu baNkulunkulu bathi ngeluse timbuti. Timbuti ungatilusa? Ngilusa tinkomo. Ngulaba netinkomo netimbuti, labalusa timbuti netinkomo, balusa emadada, balusa lokwa nalokwa. Kodwa ebantwana baNkulunkulu lalababitelwe kuhola timvu taNkulunkulu kuthiwa balusa timvu. Imvu ikhethekile, nalati khona ngeke uve umsindo. Ngisho noma ukhanza tichilichilitana, tithulile tu. Wafika Jesu emhlabeni waba yimvu. Namhla thina sitimvu leti umsindo, sesifuna kulwa, sicela sibambene emakwashini, sesiyalwa siyadonsana, kodwa sithi sitimvu. Naleti nceku leti timvu letilusa letinye timvu, nato ticale katiphume endleleni kukhuluma kwethu sifanele sikuqaphele. Namhla ngifuna kusho ukuthi wonke umuntu lophilako loya endlini yaNkulunkulu nalonga
ukhulumayi, ingabe uyakhona ukukhuluma kahle, especially thina bendlu yokukholwa. Ngabe lamagama netinto lesitendako ukuthi asivumela yini, ukuthi asimele noma ukuthi asilahla. Ngifuna ukufunza nali livi la kuMateyu 12 verse 35 to 37. Mateyu 12 verse 35 to 37. Mavi la ngifuna ukukhulumela kuwo la. Umuntu longcwele enhlitiyweni, umuntu lolungile ukhipha lokulungile engomweni yakhe lelungile, nemuntu lomubi ukhipha lokubi engomweni yakhe lembi. Umuntu angifunze nangala kuMateyu 12 verse 35. A good person brings good things out of a treasure of good things. A bad person brings bad things out of treasure of bad things. Ezalwane, umuntu lolungile ukhipha lokuhle, ingungu ngulenhlitiyo. Tonke letinto ubona tingahambi kahle inhlitiyo, kufana nokuthi umuntu phela uthi angabuka kuyenhlitiyweni. Lomunye unemona namuhla, ubuke ngemehlo yakhe inhlitiyo yasola. Hey, vele lona uthi phatha njani, vele ungcono. You know, lithi leBhayibheli, umuntu lolungile ukhipha lokulungile engungwini yenhlitiyo yakhe. Nangalati kwesingisi siyaliva lisho njalo. Nemuntu lomubi ukhipha lokubi ekhathi engungwini yenhlitiyo. Mina ngifisa lokho ukuthi ngathi singaqala ngathi thina bendlu yokukholwa silungise leti ngungu, ngoba kwaze kwalunga lengungu. Umuntu waze wamthola atithobile, ehlile, aneluthando, ingungu yakhe seyikhipha lokulungile kodwa. Umuntu longana ngungu lelungile, inhlitiyo yakhe lengalungi, ude lokuhle latakukhipha enhlitiyweni yakhe, ngoba inhlitiyo ngiyo lephethe konke emuntwini. uNkulunkulu ukhuluma ngengungu namuhla. Ingceku lomunye uthola ingceku polite eshumayela mara ekhaya ukhanza ukuthi ingungu yakhe sekundlula nokuthi vele ngabe ivele ithi naye ayisonto vethu ungayi namhla esontweni, ngoba akakhiphi lokhu kahle. Ukhipha lokhu kahle phambi kwebantu, kodwa nakasendlini nathi bomali senda ngathi silunge, bakuthole ekhaya uze uthethisa lo babe, uyathi umthethise kahle yena ngithini wambiswa mfana asawuyele ngikhulula. Kungumntwana waNkulunkulu lokho kuyenda yini athi lo babe esontweni phela seniye ngulento lento abathi nalabafundisi beNkulunkulu kule banifundisa bona bayafundzisa tingceko ngalesinye isikhathi tisifundisa kahle, sinike kudla lokukahle lo uma besikuthatha siphile ngawo. Ngabe kunabomake labalungile la emhlabeni, ngakunabomake labatiphatha kahle, labatithoba ngisho nebantwana babo baze bajabule, bobabe bajabule, kodwa ngoba ingungu ayikalungiseki kude lokuhle lokuphuma kuyo. Lona likalungisile noma lo babe angayi esontweni, ukhanza nakanemoto nabanemoto ekhala uta ngemoto ufika umshiye egedini. Uyaphuma babe, khulumela phansi babe, sesiphumile enkonzweni. Uze athi lo baba akekho manje umthole lo make athi babe sesiphumile nasenkonzweni ungangilanza. She bows even i-husband just only ukuthi ukhuluma uyaliva la, she bows. Babe sesiphumile enkonzweni sewungangilanza babe, sesiyaphuma. Sewuthola lo babe lo mfati lo ulungisile inhlitiyo yakhe, lo make lo sewuyakholwa, lo make lo sewusinzisiwe, unetinto letilula, tonke tinto takhe nje tihamba kahle, tonke tinto noma anenkinga ekhaya ngumkhanziseke emegedini acocela abangani bakhe yathi nenkinga alendvotsane lo babe lekhaya lento lebangene bade wendani yani kuNkulunkulu utshele uNkulunkulu ngale ndodza leNkulunkulu wakunika yona. Wayicela ngithi wakunika uNkulunkulu noma awuzange uyicele, kodwa kwaba ngumlingani wakho lophiwe yena, mnikele kuNkulunkulu.
ungamhlazisi, ungahamba umhlazise ebantwini. Nasekufika isikhathi sekudzinwa kwabo, hamba emndenini wakini ubatshele ukuthi batali bami, lokhu lokwenteka ukuthi mina ngihlangane nezibani akusahambi kahle. Ungahamba uspreada tindzaba takho, abantu bayahle usinawuchanga bathi nangoke kumbe namhla sijalise indoda zakhe. Yeyi wena, lungisa inhlitiyo, lungisa inhlitiyo. Ngifuna kufunza lana kuverse 36. Kepha ngiyanitshela ngithi, ngelilanga lekwehlulela bantu bayawudilanza ngawo onke emagama lalite labawakhulumayo, ngobe ngemavi akho uyawutholakala umsuka, nangemavi akho uyawulahlwa. You can be sure that on Judgment Day, everyone will have to give account of every useless word he has ever spoken. Your words will be used to judge you, to declare you either innocent or guilty. Your words will judge you, will declare if you are innocent or you are not innocent. The words that we are talking or we are speaking now, all what we speak is going to be judged. Konke lokhu lesikukhulumako lokuhle nalokungasikahle sitawuhlulelwa ngako. Nangabe sitawufika phambi kwaNkulunkulu, lamavi la utawubutwa wona lalide nalangasikahle utawufika ubutwe bese uyawaphinza uyawasho, ngoba mavi akho lawo. Nalamavi la uthola labanye bakhuluma athi umntwana kabani yathi ngathi abanesisu akakamendi lutho nalabantu ledune mona nabo, ngoba lengungu yenhlitiyo yakhe ebazolana ngithi namhla silungiseni ingungu yenhlitiyo, ngoba lamagama lo wakhiphile namhla uthi wena mntwana wakabani ngathi angathola sisu, vele bayatitshela futhi lapha kuleli khaya kutawenteka kuwe. Ingcane una 60 utawuthola sisu, ngoba lesisu sifunwa asifunwa nguloya mntwana. Lo mntwana lomcalekisa ngokuthi athole sisu, ngathi wena ungathola emawele futhi. So una 60 nje unje, una 50, una 70, awukhulumi kahle ngoba ingungu yenhlitiyo yakho ayisikahle. Ngiyawathanza ngalato kwesingisi ngendlela akhulumeka ngayo. Yithi athi, you can be sure that on Judgment Day everyone will have to give account of everyone will have to give account, the account, not yemali yasebhank. You will count on what you are doing. Will give account of every useless word has ever spoken. Your words will be used to judge you. Your words will be used. It will be used to judge you. Ngalelo langa uNkulunkulu to declare you either innocent or guilty. Kutawujajwa lolo kuhle nalokungasikahle. Nangabe udeclarewa kuba innocent ngoba bewukhuluma kahle, you'll be fine. So now kuyahamba so ujabulile ukuthi I'm declared to be innocent. Awukadeclinewa. But those who are going to be declined by those words they are speaking now, I'm sorry. I'm so sorry. Cala nyalo utilungise nami angicala nyalo unalokungakuhambisi kahle nalangazange ngente kahle kodwa ngathi ngacala nyalo ngitilungisise uNkulunkulu akangivuselele konke angitshele ukuthi lokho angikhumbude nalokho utshela abantwana baNkulunkulu ukuthi they have to declare everything whatever, but wena awukalungi akangiside ngigijime nyalo ngiye khona ngiyoti declare innocent because I wish to be innocent.